Roger ban linka jan gwasame bana rocha ka kwiwut ka manchal ka bull mail chaja kapchong kuumɛ US kuumɛ America bana roitin jan chala do chaja sanction bana rocha ka kore rawde bana rocha ka kwi dëcni SSPDF agwelo ka bishop te ga dëcni te chedwalan tamam right kone diji jiɛn re wika nasser barakorodian lojken ka wulang bana metod ban jelin ka kwidian ka kor kana mene kan kono niamre ler kana me mi jirama jidit kano 90 bi channel gorjen wojin de ler me de nyoga nasen ko kien de notification bell ba de jatwan de subscribe nyono ku channel ku je support ano bana ler me bana jelinga go gor ban wojin bi char bi ja to be ke bi comment de do de ja gore so raji bana lat gwasa me bull mail la vice president cha kwangwa ut kaman shalka waniga wudi koteria jen chalado jen cha je sanction bull mail jen me bull mail chalado jen cha je sanction and wudum cha bull mail cha je sanction I repeat cha je sanction kuumɛ US chalado cha asene ka dial cha ka wuch kaja wajen chaja kon sanction na karun te chewa karun kina dangra wal baro wajen chaja sanction la first sanction 2017 me tu de shalka me president Trump te kwara so na me mi cha jigano jen wude me chwer ke kwala kwak so Sudan ala kwak de ala continue pin kir ma yadi di jarama malet kamone so is the only person me ku kwak di al ku use all the resources jen charge kwany laran finance ke queer finance ke lora bank kwa ngeje ko jen cha use of Sudan di al cheka lot me charge sanction ko cha shure charge je gwadana la yu la kalat krech ala mi mite yuru wan le derech la janga ke win mon mite ke million or billion dollar te le derech so la janga ke baje ti ka gwadana je keten win metede medet riang ne ro ne diok ne ngwano ne win meteke ne shop ke million ne dial ano karyang ne specific people ne the content take self ke ma yadit jagu jo ne me corruption ko terarodin me de yu ro de to ko chode chikane lat ke shod bol mel so bol mel cha kon sanction karon kina dangra widwal baro gwade dane cha audit charge lat ne de content la kuumɛ America ka kwi yon kon badre duaran ka so Sudan so na me emission de la de mo antama sha bol mel cha nyo mo kwa sanction ala sanction de charge to ka shanga wal baro ka payngwan ron kin dangra wi de dangra wi de alo chirmi antama chetene ke nin to shop ke dh ke de ko larno ko wale 21 ka 17 so chirmi chete nin shop kon 1 take 4 days okay 4 days ko April 17 2025 jene kwa sanction kwa yatok so chawude me chaje gono jene shwer mi cham yowten kon tere dwar ka so Sudan anyoka wana me be ko sherek che to kare wi ka so Sudan wa so Sudan ci mi je ci kana la da jene kwa ka sanction gaje wa chanyin ken dia cha ka freeze che ka finance je jene shelling no te ga ne de jakan ka to delegation de right ka kwiso Sudan ka United States so cha visa ne ken dia cha ka ban kereme cha la kum United States ngai kro dong United States ngare jan jo but United States cha ngare so mistake ji kan la ne shikaram rame cha lat me cha ro cha ko la na ka America ne ka United States me no kuumɛ embassy dung so Sudan ngaje wude cha nung re wika juba ka shanga je ga chala tong mi ki ga ta dana visa man te ga je o she fit ko to United States chu kan breja ga no she randien ka shaje tu ko re de ne United States ke kuumɛ South Sudan munyu no kuumɛ South Sudan chero de link ne ga tin tara til la ambassador so chawude mo chwa je ga no ba je lo jok me cha lo jok me chi kan sanction de ne ga ko la no ba visa ne ndial content re wi ki United States ka all South Sudanese terrar including refugees in the Guadami and ba visa ne ken dial ba ka freeze ken dial tele rambe jal tele me bulat okay so you can apology letter you can kula guarkum United States and telegram mo alunjok bene no go were weda so that was the first thing
me chicken humiliation mo chicken lat ken yam den chwa nyot ken go mele yen me jeg log yen ne kun ko cha go kum so Sudan gula ne ka lok ne tra ne te ka United States ken ne te Western world mi chulu jog de ba ju no she jerande she ran South Sudanese so ne me cha ji no Christ ka kuumɛ South Sudan alo cha dengu di cha janen ka log dien ka ne ken content rar la kan ngene don to ba yo ba go butuk so no mo she bol mel che jago ba ja lead ko ba ja sanction ko jen cha chur cha nen ga jen ga 2017 ke wo jok anta me ke 2025 April 17 2025 cha ja nyok mo kwa ja sanction under President Trump administration ke jen gwas me ko ngeno Trump jen ramdan wo ne dialti so cha bul mel cha ja wo jen tama nyok en embassy dung South Sudan kana American chen America jikan la no bi kay embassy bi kana wo dio je ke ba je ga ko do bidan jikan lat ka ba je wo ka wi te peg mi shop ko wala wonyam re wo ka Africa and one country mi sha mention no ba embassy America ba je wo jen South Sudan so muno South Sudan be shuje longo gwan ber ko America kan re content ku letwan ku kan galat ba cha ga recognize ku South Sudan so ne membe be je mat la de dani kan gulat kan ne ko la ji South Sudan cha ja parwe jen gude shal ka me kir ma yadi ko bo kula kwal kan cha ka la cha convince ke cha ga chum ane konti la Arab so ko ji Arab lo kan ji America so kan gujino dong ba le da ba ja kwal ne ti so the reason then che kwara ko ne nyam che point ne kir ma yadi kula la ko ne me dani shi Dr. John Garang da mabir me che liu che dial che garet kan dial so jen do badan chuy na ga jere wujan gwasama so na man tok bol mel chaje sanction nyoko jen dan dial sanction o jina ta chibe jal kwak dial nyingo dial ene me tega bang mo cha ke freeze dong mi ti ke banga kan we do dien ko let me tell you ala we de ko ken la ne dial to karar including kuumɛ South Sudan so mudin ga kwakan kwakun dial ba ka freeze ke ba kapchong telem biya kwa ka telem ba ko sen so buga te do lo longwa do mo telem le rod so jen chwale sanction by sanction ko telem biya ko outside but be stuck gwa dan tin tel gwa witen so ko chabul mel chaje lo jen ram kel ka cuer tinda ka South Sudan so chaje sanction kuumɛ United States chirga menga yen no mite ga general mission a chikanak so what American do la kan gore ram ba sanction ko me ajik de yene je lo criminal je ram mo ne men mi chaje ko investigate ke cha sian changa je no siang mo ter ke chro da ger but bul mel kan ro da ger undi alati no 17 up to now ngor we mo len ne jek tem roy na cho ko deeply ne ka kuumɛ South Sudan no goro daga na jenen yana me everywhere tem re ke South Sudan take a role so would me take a problem so na me mo goro de yana len men jagwasa me shidene jane ken taro de rit waka kawlang shiga dwal ke ta daya re wikena sara waken chika dwalong wane dini shop ka jandangro sorry torbiel jandangro wa shiga de riden tama waka re wikawlang tandi na wa shiga dwa wa ping mutod bane so kwai ka mulo ken jogo jemo ka kawlang ba dio ga jeno ken shiga dwal ka ta danan weekend au keja ko pintene jen ke tik dio jache video me chen wa ya kelenin let me just play it again bi ajeling banne me kan latan ba chaje ko report guardian dan go chicken charo ni ken chawla ten ne record la roi ka kwi je chen bor so go yikatin ne dial ko ba man dan let kan ba nga channeling okay alon ma kan jende wu ka jan di wu de jende ka jara wu jan wu de kan jara wu de kan to do tin len jo ni otar ka jan kan din doran ko le jen ne ko ini bisa wo bol ngal kan ni de yo yo sa no go kan le tu ron mo pa jen ni wa me da ja tin wona dar he ulang ba aga thi chi do ba ba bi kwa tan dien dok jok ti to jara u ke jara u ke ga un dun bu ta ba mo ta laga chap jara mi do ni jan ja u re wona a bi ko ulang yo bi no enjoy
so kene dialati tenen yen gati la jang de ti jalo ko torbiel so to ko torbiel kan torbiel jel kan ka torbiel jandang ru ke chig me shaling ga jo men o jel kan jen kan kan ko lang so chicken gwa dan to tin chicken ka abandon so chicken na tana tiken ga ban pin re which ka nasir so kene den konti la dini janen kana wadwal kana wa me beke me dan chobi re wi ka nasir me let kana wa kan chorin chodre de bam ne kan dial kere wuline so you kan yongo ne jege spin me dit so jenda ne kan la ne kenyam so ne me jenda na gorde nyaa yekel en ban nyo jege la radien please ko nyaa ne ko ken biate kamal bye bye